Kaixo gumara, Paula eta Zarara. Eta laugarren DBH ikasten dugu euskarazko klasean nire bizkatu. Nuestra principal motivación fue nuestro profesor de historia, porque realmente lo que queríamos hacer era que no hubieran malentendidos con esa palabra que podía ocasionar un malentendido para los demás estudiantes. Después de ver el error en clase, decidimos que cada alumno iba a escribir una carta formal y luego el profesor de historia iba a elegir las mejores partes para mandárselo a la editorial. Oso harro eta pozik sentitu ginen erantzuna jaso genuenean, izan ere ez genuen espero halako erantzunik eta oso pozik sentitu ginen izan zuten arretarekin. Después de escribir la carta formal, diciéndoles las cosas con respeto, argumentándolas y así, pues que al final podemos recibir una respuesta positiva. Ikasi dugula, askotan izan behar dugula pentsamentu kritiko bat, ze askotan uste dugu idatzita egoteagatik ondo egon behar dagoela eta askotan ez da horrela eta batzuetan behar dugu investigatzea ikusteko zer dagoen ondo eta zer ez. He sentido bastante bien porque al final tenemos una edad en la que pensamos que no se toman tan en serio nuestras opiniones y lo que realmente queremos expresar y pues nos hemos dado cuenta de que sí que se tienen en cuenta. Ikasle egoera honek hiru helburu nagusi zituen, batetik zuirazki haiek entzuten dute askotan historiaz dela ulertu beharreko zerbait, baizik eta bakarrik memorizatu beharreko edukiak eta kontuak, orduan konturatzeko hori ez dela horrela. Harrenik, ikuspegi kritiko bat beti izan behar dugula eta gauza bat idatzita egoteagatik ez dela zertan horrela izan behar, eta beti egon behar garela adi, garai batean non fake news eta antzekoak diren oso dikoak, guk mantentzea olako alerta bat irakurtzen dugunaren aurrean, nire ustez funtsezkoa da. Bestetik, haiek ulertzea ere zerbait ez baldin bazaigu gustatzen edo zerbait ez baldin badugu ondo ulertzen edo uste baldin badugu hori hobetu aldela, geratu beharrean geldirik, gure ekimenarekin eta proposamenak eginez gauzak aldatu aldirela.